Presiden ka United Democratic Party Ribhoi District uba Donbok Khandeng ulai thu banakaliang ka parti UDP kan peniang ki kertong banyakhun haka election ar pholai ha baro santli ki constituency ha Ribhoi District. Habaya kran bakilat pathai khubor uba Donbok ulai thu baka parti hi kan peniang ki kertong na baro santli ki constituency banyakhun haka election ar pholai kata na umroi constituency Mauhati constituency Umsning constituency Nongpo constituency Batnajirang constituency ulaya thuru baki kertong ki baka parti kan peniang na baro ki santli ki constituency ki ba umpat kwa ban penpau kerteng nya menta ki dei ki badon ni ka jingkermen banwan ra ka jingjob na baro santli ki constituency. Hakani ka new trick yung new ju banai mo ni pano ya ka district special SP committee ni hakabakila danru ki riurang ma ki balawan ban penesok yang parti UDP bade na po kajirang constituency hapo kajinglam jing ba bathok nong mali ning ta kumju ro de we bade na kanika than nong po constituency na molong tu iba plus emu wala song thai kumu additional DSP no hak tu si awan penesok hak balaidan lang ki babun ki orang ba na barok sampli ki constituency hak tu si but ngahi kumu presiden yung ka UDP Ribhoi District ngaladep yatu nadu kutu kesni bakar Ribhoi District UDP kadon ya ki kartong habaro santli konsumsi yamanta ya kata ngimpat lah ban disclose ya ka karteng ki by name kumu kalong mata kampat di kapor ndrei kalong ka basisya kalong ka batikana baka UDP kadon ya ki kartong ndei tang maka penyang kan penyang hari kalau don lupa ki kartong haparo santli ki konsumsi nakamanta kaneka forthcoming election for 2022. Tadi very much kilong ki candidate ke bangi baik kilong ki beri ki bangi la digit kan sai menta. Pi balik ke pendong yang ngi bangi hapan perkat. Kan tau ba dausan kalong nadu. Muslim arhajar khatlai ter pi election arhajar khatlai ngim syam dan shi wat itangi weru naki candidate mo bi kuning election MLA kiba pui sya dijinjok kentuk yang nenta haka arajar khat saw ngi don tang armut ki MDC ki bajok tai ba don kupa sumet bat kumju yai komode trona kandek eng naka nang po si ba don kupa na musni ndri hadin nang to nado arajar bo khat pra hadu menta PE bagi UDP na po Ribhoi District kalong nil tapi habangi la long hagata ka condition pi kala penlong ingi bangi haban perkat sani bahai kini dalam short time but kum tai yakini ngi ki kortong ke bangi penyeng mata kelong promising habor santli kelong promising but ngi dan ke cingkermen mo bakin poi sya ka thong jong ka jinjok hangani election gwamon